Iragi kino kia mwanya kwerimi aya makorobia rungu rwa thathaiti ya arimi ya matunda mama kuma Kevoti gicigo-ini mbunge kia Runyenje thutha wao kuhewa marua makumetikiria kwendagia makorobia kwi thoko cia kimabururi. Vai arimi magana mairi aria marakoretwo makiamukira mathomo ma urimi wa matunda mama gutai gutumira ndawa kuma kuri ruvonge rwa One Acre Fund ni arimi 32 mavetwo marua ma kwendia nja ya bururi baria makaguragirwa ikorobia rimwe na ciringi igana rimwe kuma gwi ciringi 5 iria maturite maguriritwe ni mburukas migundari. Ono kuma vesa kwa certification ni getha mavote kwendia makorobia mao mai mega kana makimiti international standards. Na arimi mothe marai very excited. Society in and members over 200 na engine marathi makiandikagithia nendo wa muvango wa gutonya society rio norona tariwe mucie nora disturb muno ni brokers na andu tasi tukomange kuva kindu kiria kire varia kire ni marakwira wa makure na ciringi 4 kamwe kana ciringi 5 of which we uguriritwe negana nuregwa we undu murito niguo kuona arimi engi makorobia ni marateithika na thoko ya kimabururi. Thirikari ya kaunti ya Embu na ruvonge rwa One Acre Fund ni mambukite mitaratara ya kuthomithia arimi engi 1,500 mbere ya mwaka uthirite. As you may know, food safety certification, global gap, and other standards are a gateway to the export market. And so One Acre Fund is really working with our farmers to enable them to achieve higher prices by actually connecting them to export markets. So that's why we are here today. Kuona urimi wa makorobia ni gukorwo kivesa na mieke ya mawira no tunga kwi arimi mbeu nini ni irataro kuingirira urimi uyu ni gukorwo mugaro na urimi wa kawa na manjani ndurabatara mbia nyingi na wira mwingi kwambiriria. Baembe thini ngimiuria matikone ta kurima makorobia ta wira wa giko ni wira wa ofisi na ni turamauria anao makorwo mena youth cooperatives ya avocado na tukuvota kumacereria nginya partners gukuma gikinagira mathomo mama arimi ni monanite mwivoko wa kutherema miturire kuvitukira urimi uyu baria marauga matethirwo na athari matunda mao guturaga thoko ni undu wa kurega gukinyaniria ikiro cia thoko ya kimabururi. Ni matukinyukithitie ikinyo rasa muno ni ndu wa gututethereria tugakorwa twina matunda metu matiravota kura kana gutewa na ni maratugurira na bei mbega muno igana rimwe iria yo iratuvotithia tugakorwa twina mbesa ingi tutethia kuthomithia skuru. Arimi aya megatagatiri arimi engi 300 kuma kaunti ya Murang'a aria magukora magitetheka na thoko cia kwendia makorobia nthi cia nja imwe kwa imwe. Banduri va Kameme TV ni mwana wa Makengi kaunti ya Embu nie Beta Dennis Fundi.